welcome everyone. Spirix, are you there? Hiyo ingine ni ya kuimba bila tutasema. Mpe mic ingine ya kuongea tafadhali. Sorry for that. Mpe ingine ya kuongea. Sauti.
upon me. Kila mtu simama juu. Weka mkono. Weka juu, weka juu, weka juu. DJ Artisan. Turn. Yeah, yeah. Timba iwodi. Hey. Timorosa. Sikia. Oyo minto inyora yekero simeka. Oyo minto inyora yekero gosimeka. Ekyagere kerayora chekogesa. Ekyagere kerayora chekogesa. Tema yokora maya kore moyo. Tema yokora maya kore moyo. Ponya chintakana kore moyo. Ponya abamura ka kore moyo. Wapi makofi? Hapa juu, hapa juu, hapa juu. Piga makofi tu. Sisikie hiyo mikono. Eka juu. Sigo yo minto chora koramaya. Koramayo gende. Yesaya yago sesenye. Hegaki. Timorosa. Hey. Timorosa. Hey. Timorosa. Hey. Timaiweti. Wabwanchani negentekia. Oyo minto. Wabwanchani negentekia. Oyo minto. Tororo mino gachandegete. Tororo mino akorara nchara. Tororo mino karuarete. Tororo mino kabwate mechando. Kewan kelie kia une kero kore togo semeria. Kero kore tomo boko. Kero kore tomo wachani sema. Kewan kelie kia une kero kore togo semeria. Kero kore tomo boko. Kero kore tomo wachani sema tena. Kewan kelie kia une kero kore togo semeria. Kero kore tomo boko. Kero kore tomo. Eka kuna juu tumalizie. Eka juu. Wapi shangwe na vigelegele? Kila mtu weka mikono. Sema hey. Timorosa. Hey. 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 Timorosa. Timorosa. Timaiwati. Timorosa. Yeah. Timorosa. Yeah. Timorosa. Agokora. Wapi shangwe na vigelegele? Ambia mwenzako happy 35 anniversary. Unajua mtumishi wa Mungu Mary amemtumikia Mungu kwa miaka 35. Imagine kuna wengine wetu hatujafika 35 years, lakini mama Mary amemtumikia Mungu kwa hiyo miaka. Na wengine wetu ambao tunamtumikia Mungu tunatamani kufika hapo. Amen. Wapi shangwe na vigelegele? Yes. Thank you. Thank you so much, Phoenix. Tunaweza kaa sasa, tunaweza kaa wakati anaingia mwimbaji mwingine, kisha tutaona wengine wanakuja wote. Meanwhile, welcome everyone who's come today. And this is where you're supposed to be all times as we do that. DJ, cheza kama wewe. Naweza ukanisanisa hapo ulipo. Na sasa tunatamka hadharani ya kwamba maandiko matakatifu yanathibitisha, kwa maana Mungu aliwatumia mitume na manabii kuelezea ulimwengu. Nasi tunakiri na kutamka hadharani ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi na alifufuka.
waliniweka kinywani, walimeza nikiwa hai, ila kwa mkono wako ukaniokoa. Ulikonitoa ni mbali, nimefika hapa nilipo. Hakika wewe ni Ebeneza, ni Ebeneza. Ulikonitoa ni mbali, nimefika hapa nilipo. Hakika wewe ni Ebeneza, ni Ebeneza. Nasema asante kwa wema wako, kwa wema wako na kuinua, kwa wema wako, kwa wema wako. Nasema asante kwa wema wako, kwa wema wako na kuinua, kwa wema wako, kwa wema wako. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Tumaini langu naliweka kwako, mwamba imara usiotikisika kamwe. Mkuu wa vita nakuita Jehova Nisi, jabali langu, jiwe la pembeni. Umenipigania, umenishindia, mwamba imara usiotikisika kamwe. Nasema asante kwa wema wako, kwa wema wako na kuinua, kwa wema wako, kwa wema wako. Nasema asante kwa wema wako, kwa wema wako na kuinua, kwa wema wako, kwa wema wako. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Kama sio wewe Yesu, mimi ningekuwa wapi? Ni kwa mkono wako nimefika nilipo. Dr. B on these, ladies and gentlemen. Dr. B on these, ladies and gentlemen. Vero mama yao Bambelela, 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 Nilipokuwa tumboni mwa mama yangu, ulinipangia mema. Ulinijua Yesu, ukanipenda mwanzo, ukanipigania. Nakushukuru Yesu, nakushukuru Baba, nasema upewe sifa Mungu wangu. Nakushukuru Yesu, nakushukuru Baba, nasema upewe sifa Mungu wangu. Bambelela, 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 Bambelela,
Thank you. Mic yangu iko chini. Mic check, mic check, mic check. Fair. It's come a time the Lord has allowed us to be here now. Ule wakati, King Bonbi, nataka waanze kuingia. Nataka waanze kuingia tu kutoka hapa. There is no harm. King Bonbi, let them start. Waanze kuingia hapa. Waanze kuingia kutoka hapa. Sio hapo, please hapa. Waingilia hapa. Waanze kuingia. Joshua, make sure wameanza kuingia. Hatuna muda. Biaki, ikiwa mnanisikiza muanze kuingia. We starting immediately. Waingia hapo. Kiingia hivi. Thank you. Bonbi, cheza huo wimbo ndio wajue tumeanza. Ngoja. Unaharakisha kwenda wapi? Where are you going, my dears? Sarah, we're doing it in style. It's only today. Yeah? Pole tu, unaangalia watu, unawasalimia. Tote musonge ke kusine kutoka matai. Musongo ligere nango tai gochaga. Yes, I think you're having that. In style. Mary smile, it's in style. We're coming with the bold smile. Let's go. Pole. Geuka. Let's go. Geuka kwa dogo. Where's praise and worship team? Praise and worship team be here. Praise and worship team. Praise and worship team.
you so much. Hallelujah. Hallelujah. This is the time we've been waiting. I think now we are full house. I want to welcome my brother Abel. Come please as we start this, and then you can now sit as I want now to authoritatively announce that the hour we've been waiting is here. All those we were waiting to come are here. I think I love that. And when dad, mom, all children are there, my Bible tells me we counted and we found everyone is there. And when we counted everyone is there, do we shout amen? Now, as we start this, we have 2-3 artists who have not performed. That is Clement Obiri, Spedix has performed. That is King Bon B. I can see Lavi is here, and the few guys who've come. So in that sense, allow me to bring in King Bon B as I usher you in to start as we help each other. King Bon B will be performing, and then we'll be doing the rest. Meanwhile, let me hear shouts of praise. Sijasikia shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Thank you so much. As we do that, welcome everyone to this day, the 5th year of our mother, our friend, our spiritual leader who's been with us, and our daughter. Everybody very much. Everybody dinabara. Everybody va meeting iba. Na kwa na igaba. Everybody wengira. Kusi. Thank you. Kubaliginda asibale. Bila tokine town. Bonbe. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
Vimat Hardware and Plumber Center ineduka enene iwe konia ebinto au ebikiranu na ase amagoli amaya kigima nkonia bale chicho echichimanye kaine na closed cables chichingencho au na echekerero echichikurwa ase chikambani au na asamagoli amaya kigima B-trap toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase chikambani au mbabwate and wash cabinets chekerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni abale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni abale ebinto byechibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen gusi chokone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwasi company au na si chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkoni bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes aseboigo bakoni chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi company au naboko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro busobakire esimi ase enamba 0712242915 boigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Hardware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki. Your life. Shah Ceramics Nigobago kwa a special offer Bunuiga asachi tile au nokugora Chikaton emerongi tato nigokwego a grout Kilo isato bosa Gokora chikaton Merongi tato nigokwego chikilo isano na isato bosa Gokora chikaton emerongo etano ne tato nigokwego chikiro emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende Size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya American Sons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon,
sky blue na wigo na green obutambe bwe mabati liga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yego tumika chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange incheno manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega igo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo over services chekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kuligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA marioga ande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara marioga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere to kubwenia abantu abange nande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa mario gandonsi yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari yanu ga besti elinde amokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enya gitari yanuga besti
nogo tonyora asamagacho Uhuru Towers second floor tirongo ya kabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asamagacho Uhuru Towers. Uhuru Towers ye building yege sinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere. Egento ndahakikishere omogusi yo minto. Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemeka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices.
Karibu nyumbani. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.